Yo soleil game men, epi ka don ti pochek gen la men, ban boze m la men. Sak gen? Aban nou men? Mba ou men, sak gen? Boze m la men, mi don ti pochek la, boze m la. Dezot ap ban mouche, sou para ban Dezot nan game men, boze m la. Sak gen men? Aban nan men, don boze m pwet men. Sak ou loun men men? Mi game nan men, mi loun nan game nan boze m la. Wè bat nan loun ti? Mwen misi. Oui, mwen misi wale mdele. Yo, misi la men. Wanek. Sa misi pa gon lout ba sistem. Fet si moun fou nan zon nan men. Yo, se teman misi fon ti moun fou avon men, sa fe mal men. Eson seri a sa opsya. Mwen fout piske serye men. Sa misi a fè a bagon. Sa fe mal men. Sa fe mal. Mwen a fè jistisyen vi. Misi fon lout ba an kom. Kipi mat. On sel de di fèk marye. Jisi gride se la men. Di fè se a fou. Ba men sa. Pop sel li fè bay sa? Fèl fou men. Pop sel men. Sorry men. La fanyen. Fè mal men. Sa gen la jen ba sa gen. Kome mi se Efde moun. Ya pale mal nan zon nan. Gile zanmou e ou t'ave spiken? Non, Papa nou mati, ou gen deswa. So akon fou bo mebe. Wè la mal ba nou eksa. Wè men nan zon nan. Papot potalon pou bel toal. Papot potalon pou bel toal. Wè men men. Ou men ki sa? Ou don loumixx ki di nou sa. Efde moun ki fou. Ki pale mal nan zon nan. Gandot. Few moments later. Ba mi se mal fèk tè tout bon vè? Kaka voy. Quelle humiliation! Quelle humiliation!